Viviente se queda disturbado con el mal olor por causa con el goteada de amonia na un planta de sardinas alina Ayala inantes madrugada. Mag-alauna inante madrugada. Ya acaba evacual mga gente ta queda cerca alina Universal Canning Incorporated. Después man leak el amonia na caneritu adentro del planta alina sontu kalye San Isidro Barangay de Ayala. Ya deselehaan mga gente para na lejos lugar. Kahit tormenta ya sila risulya, itamambuyong itagumita. Por eso mandaan kanila esta alina Ayala Gym. Pero después de una hora, ya pwede sila bira na diila mga kadekwal kasa. El Konsehal Pinpin Pareja Elia responde na lugar. Elia mira con el makina onde man leak al amonia. May report sa atin na nagkaroon ng leak no, sa ammonia dito sa cold storage ng Universal. So nandito tayo, but nung na-interview natin yung tao, ang sabi niya ay aquel cuando tan asele drain no el oil, aquel drain valve mismo ya daw kaya queda malo. So por eso ya sige el ammonia. Pero ara ya pwede man stabilize siya man ya pwede sila arregla. So un poco na mas olor. Ma'am, saan ba yung kada biktima? Enante, habla el de ato na emergency response no. Tiene sila liba uno pero buramente man daw pero sila ya pwede liba unong biktima siguro hindi kaya el olor baka yan himataya tumbaya. Na-report del pulis, 3 mga trabahante del planta Elia mambuyong itagumita durante aquel tiempo, pero ya pwede kanila akudil mga personas del ambulansya. Ibonamente sila este mga tiempo. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.